ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Ni by'agaciro, komeza uzajye dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Kora subscribe hatazagira inkuru nimwe izajya igucika. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, ndi hano nkubwire amakuru agezweho mu ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine, iri guhuza igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu kiyoborwa na Vladimir Putin cyangwa se igihugu cy'uburusiya. Uyu munsi turi ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021. Uyu munsi ni umunsi wa gatandatu w'iyi ntambara ikomeje guca ibintu ndetse ikomeje no gutera ubwoba abatuye isi, nk'uko Premier Minister cyangwa se Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yabitangaje. Yitwa Boris Johnson yatangaje ko uko intambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine iri kugenda atari ko bari babyiteguye, kubera ko bari biteze ko ari intambara izaba iminsi mike hanyuma igahita irangira. Ndi hano nyine ngo nkubwire amakuru yose ari kugenda azamuka avugwa kuri iyi ntambara ikomeye cyane ndetse inahangayikishije isi muri rusange. Kugeza ubu ngubu ibihumbi by'abantu birenga 660 bimaze kuva mu gihugu cya Ukraine bihunga bijya mu bihugu by'ubuturanyi. Gusa n'ubu ngo biracyakomereye abirabura bari gushaka kuva mu gihugu cya Ukraine berekeza mu gihugu cya Polonye, aho hari abatangaje ko bamaze amasaha 12 bategereje ko bahabwa uburenganzira bakambuka bava muri Ukraine bajya mu gihugu cya Polonye. Mu yandi makuru kandi ari kuzamuka mu binyamakuru mpuzamahanga, by'umwihariko ikinyamakuru cya CNN kiravuga ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nyuma yo gusinya asaba ubumwe bw'Uburayi kwakira Ukraine nk'umwe muri bo, nabo bakaba mu bihugu bigize ubumwe bw'Uburayi cyangwa se European Union, yabasabye kubereka ko bari kumwe ndetse no kutabatererana ndetse anabasaba kutazigera babarekura. Yavuze kandi ko abanya-Ukraine bari kurwana intambara y'ubuzima, avuga ko ubuzima buzatsinda urupfu kandi ko urumuri ruzatsinda umwijima. Avuga ko kandi ibyo ari byo biri gutuma barwanira igihugu cyabo bitanze cyane. Mu yandi makuru kandi ari kugenda azamuka nuko uyu munsi ingabo z'abarusiya zarashe ibisasu bikomeye mu mujyi wa Kharkiv. Uyu ni umujyi munini ukurikira umurwa mukuru w'iki gihugu cya Ukraine, Kiev. Ibisasu rero byarashwe uyu munsi, byarashwe ku nyubako yitwa Freedom Square, byahitanye abasaga 10 naho abarenga 35 barahakomerekera. Bamwe muri abo bantu bapfuye harimo umunyeshuri w'umuhinde. Ibi byatangajwe na guverinoma y'Ubuhinde yihanganisha umuryango wabuze uwabo. Imirwano ikomeye kandi ikomeje kubera mu mujyi wa Kharkiv. Uyu mujyi kandi nk'uko nyine nabikubwiye ni umujyi wa kabiri ukurikira umurwa mukuru wa Ukraine witwa Kiev. Imirwano ikomeye niho iri kubera, naho mu mujyi mukuru wa Kiev nyine meya uyobora yatangaje ko ari bo bari kuwugenzura. Mu yandi makuru kandi ari kugenda azamuka nuko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko kurinda umurwa mukuru wa Kiev ari intego yabo iruta izindi. Umurwa mukuru wa Kiev ndetse na Kharkiv niyo mijyi ingabo z'abarusiya ziri gushaka cyane kurusha ibindi, kubera ko niyo mijyi iri kwatakwa cyane ndetse igaterwamo ibisasu bikomeye cyane. Ariko perezida w'iki gihugu Vladimir Zelensky yatangaje ko bitazigera byorohera abarusiya gufata Kiev, yagereranyije nk'umutima w'iki gihugu cya Ukraine. Mu yandi makuru kandi ari kuzamuka ari kuvugwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ava mu gihugu cya Ukraine kiri kuberamo iyi ntambara, nuko Premier Minister w'Ubwongereza cyangwa se Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yatangaje ko intambara ikomeje kuba mbi kurusha uko babitekerezaga, kuko ngo ingabo z'abarusiya ziri kurasa ibisasu bikomeye cyane ku mazu y'abaturage. Ibi biri gutuma ubuzima bw'abantu buhatikirira ndetse harimo n'abana bato cyane. Gusa nubwo yatangaje ibi ngibi byose, yavuze ko afite icyizere ko Vladimir Putin, perezida w'igihugu cy'abarusiya
cyateye igihugu cya Ukraine azatsindwa muri iyi ntambara. Meya w'umujyi wa Kiev yatangaje ko abarusiya bashaka kwataka umujyi wa Kiev cyane, ndetse atangaza ko kugeza ubu ngubu ingabo z'abarusiya zikambitse muri miles zirenga 40 uvuye mu murwa mukuru wa Kiev, ariko yatangaje ko biteguye kurwana gitwari barwanira uyu murwa mukuru w'iki gihugu cya Ukraine. Perezida w'iki gihugu Volodymyr Zelensky yagereranyije nk'umutima w'iki gihugu. Perezida wa Ukraine kandi yatangaje ko ari kwiga ku byaganiriwe mu nama yabaye ku munsi w'ejo wahuje delegasiyo z'ibihugu byombi, aba delegasiyo ya Ukraine ndetse na delegasiyo y'abarusiya bahuriye ku mupaka wa Belarus ndetse na Ukraine. Rero perezida w'iki gihugu Volodymyr Zelensky yatangaje ko ari kwiga ku byaganiriwe kugira ngo harebwe umwanzuro wafatwa. Abantu bamaze kwitaba Imana bazize iyi ntambara bamaze kurenga 352, kandi muri abo bantu maze kukubwira bamaze kwitaba Imana harimo abana barenga 14. Ni intambara ikomeye cyane ikomeje gutera ubwoba abatuye isi. Gusa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko abatuye isi bagomba gutuza, nubwo Vladimir Putin yatangaje ko ibitwaro bya kirimbuzi bishobora kuzifashishwa muri iyi ntambara kubera ibihano bigiye bitandukanye biri gufatirwa igihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya kiri gufatirwa ibihano mu by'ikoranabuhanga, ibihano mu bya politike, ibihano mu by'ubucuruzi, ndetse byageze no muri siporo, aho FIFA yahagaritse ikipe y'igihugu y'Abarusiya kuzitabira igikombe cy'isi kizabera muri Qatar uyu mwaka wa 2022, ndetse na komite olympique yatangaje ko nta gihugu cy'Uburusiya kizigera kitabira iyi mikino. Bikaba ari ibihano biri gufatirwa igihugu cy'Uburusiya muri siporo. Ayo niyo makuru nari ngufitiye kugeza aka kanya. Gusa komeza kubana natwe, ntabwo natwe tuzahwema kuguhereza amakuru azajya bagezweho, by'umwihariko amakuru afite ahantu ahuriye n'iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Ikaba ari intambara imaze iminsi 6. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe. Amazina yanjye nitwa Ismaelmwanafunzi. Kora subscribe hatazagira inkuru nimwe izajya igucika. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe cyane.